rumah landed ke high rise yang lebih bagus? Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rumah landed ni, kita ada space yang luas, tak share common area dengan orang lain, lebih kepada private space lah. Tapi normally rumah landed ni location dia jauh daripada city centre, sebab tanah makin limited kalau makin dekat dengan city centre. Tapi kalau beli high rise, kelebihannya more towards facilities dan amenities macam swimming pool, gym, security guard, dan kebanyakan high rise yang affordable masih dekat dengan city centre. Tapi kalau you nak consider untuk investment, kelebihan rumah landed ni adalah dari capital appreciation. Normally appreciation rate untuk landed ni akan jadi lebih tinggi compared dengan rumah high rise, disebabkan limited supply of land dengan demand yang tinggi. If kita beli rumah landed yang betul, potentially harga boleh naik sampai 100-200 ribu dalam masa beberapa tahun je. Kalau high rise pula, biasanya lebih kepada rentability dengan rental return, keboleh sewaan dan pulangan sewa. Biasanya disebabkan high rise terletak dekat kawasan yang strategik, so banyak market segment yang kita boleh target untuk sewakan. Dan kebanyakan investor boleh buat duit daripada monthly positive cash flow tu.